Guys, we are finally here. God, at last. May duty ang yan. Duty pa ko later. Pero laban. Nanami dire sa laban lang. Nanami ito dire sa picture sabi ka diyo kay gahapon jud. Pero tayo nila ka-close. Una taon to kami sa Lambog Beach nag-stay overnight. Nag-rent kami og 500 pesos worth nga kuan, nga tent rental good for the overnight use. So guys, I'm so excited. Let's go. Punas Punas ang falls, Kawasan. Wala na refillan. Kita dapat mag-refill. Ay, mga beach walk na item. Pero na nabuto ko na sa phone. Mahal guro na kiniabot naman diri. Ano naman silga na. Excited! First time! First time to know. So guys, nindot kaya itong agiana kay Siminto. Dili kayo stressful. Ambot na sa unahan ani kung Siminto pa baka ha mag-register sa So guys, tatakaroon sa first floor falls. Nice na kaayo. Saan lang ka ang second, third, and the end na floor. Let's go. Floor, may tawag na falls. First floor. First falls. First level. First level. Lain pa kung floor or first floor. Lower ground floor. Welcome to second Stage 1. Stage 1. Tomorrow say, oh, tayo, ibutan na itong stage 1 sa ilang falls. Nindot na kaayo, guys. Level 1. Okay. Level 1 day siya. Tumang yun day. First, Wala na. Basta 1. pinakauna nga falls yung matagpuan din. Okay. Ano na ba? Pinakalas? Ano pinakalas? Araw din ako malate. Wala pinaka-first. We're confusing our viewers. Sa man yun. Ano siya pinaka-bottom nga falls. Okay, so mga pa ta sa ibabaw. Bottomless. Bottomless. So good na struggle, guys. One eternity later. Oh my God! Pakapit si El! Kung tuhod, wala kusong. So guys, tatakaroon sa second nga labaw. Second level of survey. Half your service. Half your survey. Basic. Ay, buhay. Yan ang buhay. Magkatagpuan. Grabe guys, kahalak. Paningot tayo ko sa taman. Oh my gosh. Si Edwin ka nag-ilis pa sa kong likod. Na maligo lagi daw siya. Yung mga ligo niya road. Tayo, day! Nanagin mi sa third level of service is expected. Criminal. So nanagin mi diri sa third level. Kuya, uy, grabe ka. Uy, kayo no? Nash!
Sige, go! Okay, start na! Baby! Baby! Can you make a couple head back? Baby, come on. Baby. I want to walk like a tree on a gray walk. Come on, baby, come on. Walk my bag in the jacket, baby. Baby, can you make a couple my bag in the jacket? Baby, come on, walk like a tree on a gray walk. Baby. So guys, namin diri ro sa milk station sa Barili. Try mi ani ilang goat's milk. 75 pesos for 200 ml. White black. White black, right?